Assam government hin pen kapik lang pon Brahmaputra alang roi aber pen towar kaselam pon ji aphan India Central Government hin pen ke kroido nang thek piklang pon lo Labang so tunnel ki kim pon along Jessamet Indian Army atuma phanta EC thedung ale do pon pu Labang so long le lo atowar pen line of actual control mati LAC along military troops atumta aporjum hek angbong palidam unpu Adu hoya hawar long setami kaching thur awarmon do pon pu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen bhomtia ni ke than pona tengke Gopur la pen Numaligar ada kilometer thongke prapho longle alo kikim ponji atowar aphan project report along technical asai sitame deng pon bomlo Radang no kewanji lake jakhong achi kloni 5 forni Labang so project along train atowar kaprek la pen gari motor atowar kaprek kikim kapatang ponji aphan kuti suri truck atangka malom nangji Prime Minister Narendra Modi hin pen sitami ke kroeng thek chapaklang pon etlo Arnamakang hon pen ni Chief Minister ang hoy ki pon bom ahutsi ki kim kerang asai pangching pon longpu puta ningje pon thu Non kedo bom Gopur la pen Numaligar adak towar jaklake kilometer pharu hinira ingkoi andu la pen ki pali ji aphan ghonta truck an nangko Bon sitami labang so underwater tunnel pen abangke kilometer pharu hinira ingkoi ajagalar kilometer thongke plake thom ansi towara jak do pon chotpo la pen apor sitami ghonta truck an akinang alar mini thongkep ansi Gopur la pen Numaligar adak kacheleng aphan nang chotpo National Highway thongkep la truck sia long sitami traffic aphan ke jogwana son thek pon longpo State Desk Report, Karbing Long Live.